inama yahagaritse ubutumwa bwa Sami DRC inatangiza kuvana ingabo za SADC muri Congo mu byiciro. Summit terminated the mandate of Sami DRC and directed the commencement of a phased withdrawal of Sami DRC troops from DRC. Bikozwe ku itariki 13 z'ukwa gatatu 2025 i Harare muri Repubulika ya Zimbabwe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo byose bibahire. Turimo turagana mu mpera z'icyumweru, icyumweru cya kabiri niko icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa gatatu. Weekend ishize twasereburaga umunsi w'abagore, ariko ubu turagana mu bindi. Rero nkomeje kubifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga. Uyu munsi turi tariki 13 Werurwe 2026. Nkuko twabibabwiye nuko twaganiriye n'ejo, nuko tugenda duhanahana amakuru yihuta, amakuru yihuta mu buzima busanzwe. Ngira ngo akantu kameze nk'itangazo, itariki 18 hazaba imanza zisa naho zikomeye, niko ntazita par raporo y'uvuga. Imanza 3, rumwe ruzabera ku rukiko rwisumbuye rwa Huye rwa wa wundi bita umuherwe w'Inyanza, umwe bavuga ko afite inzu 200 n'ibibanza 120. Tariki 18 kuwa kabiri nibwo ruzaba, ubwo no kugira ngo abashaka kujya kumva bijyanye n'imanza bazahagere. I Rubavu naho hazaba urundi rubanza rukomeye ruvugwamo abantu ruvugwamo ibijyanye na ruswa mu bigo byigisha gutwara imodoka, kandi iyo ibyo bivuzwe haba harimo n'abandi, ninde uyitanga ninde uyihabwa ku nyungu zande. Urundi rero ntabwo rutindaho cyane, narwo ruzabera mu mujyi wa Kigali Ikibagabaga. Ubwo kukara gatangazo muri cadre y'ubutabera. Kandi nubwo tuvuze imanza, kuri uyu wa gatanu tariki 14 ku butumire bwa Minijust yatumiye abanyamakuru n'abandi bantu b'ingeri nyinshi kugira ngo baganire ku bijyanye na ADR. ADR ni Alternative Dispute Resolution. Ni umushinga bizabera mu kigo cyamaze gufungurwa i Nyamirambo, ikigo cy'ubukemurampaka. Aho ni naho bushize ninahuriye na Minisitiri w'ubutabera akambwira ko mu byo dukora hari aho babona umusaruro. Ni gahunda rero igomba gutezwa imbere nkurikije ibyo batubwiye ubushize n'ibyo bazatubwira kuri uyu wa gatanu.
ni umushinga watangiye ugizwemo uruhare n'uwitwaga Nabahira Anastase, ubu yamaze kuba umudepite, ariko nk'uko bigenda mu kazi ka leta, utangiza gahunda abandi bakayikomerezaho, ejo tuzajya kureba aho igeze. Ubwo birahura n'izo manza tuba tureba, ese koko ni izihe zakabaye zijya mu bukemurampaka, ni izihe zakabaye zijya mu nkiko, umuntu wibye igitoki azafungwa, uwanyereje miliyoni atahe, uwaviyoye asubikirwe, uwatukanye afungwe. Donc ibyo ni ibintu ngira ngo kuri uyu wa gatanu tuzaba turimo, kandi tuzababwira icyavuyemo, tumenye ngo ni ubuhe buremere bw'icyaha, ni icyaha cyo buhe bwoko, ni iyihe myitwarire y'ukekwaho icyaha imbere y'uwo yagikoreye n'imbere y'ubutabera byamuhesha amahirwe yo kuba yajya mu bukemurampaka. Ese nta kindi cyasimbura ubukemurampaka? Hari uburyo bwinshi cyasimbura imanza na gereza. Ese hari gucibwa amahazabu, hari gukora tije, hari ibihano bisubitse. Ibyo byose ni ibintu byakabaye bigira, kuko urubanza ni umushinga, nk'uko Minisitiri Busingye yajyaga bivuga, umuntu agomba kuwutangira azi ngo ni umushinga uzunguka iki. Bakunda gutanga urugero rw'umuntu ugurisha inka agiye kuburana inkoko akagurisha inka agiye kuburana inkoko, cyangwa akagurisha hegitari y'ubutaka agiye kuburana metero 5 bamurengereye. Ibyo rero ni ibintu. Cya kabiri ni uko imanza zirakenesha, aruregwa, abacamanza, abavoka n'abaza gukurikirana urukiko. Bari abantu bose inkiko ku munsi, urebye abantu bari mu nkiko ukababarira imibyizi, buri wese niyo wabara 5 ku munsi, uhita ubona ko ari igihombo, bishobora no kugira ingaruka ku bukungu bw'iyo miryango no ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Ibyo byose rero niyo mpamvu hatekerejwe icyakabaye ubukemurampaka, alternative dispute resolution. Ni umushinga watinze cyane, wizwe igihe kinini, ngira ngo abantu bamwe babanza kutabyumva, kuko mu muco nyarwanda ngo guhana ni ugufunga. Bamwe babanza kutabyumva, abandi wenda habanza kuba n'ikibazo wenda cyo kubibonera amafaranga. Bavugurura ikigo cyari gihari hariya i Nyamirambo munsi yo kwa Kadafi, niko ntekereza, ariko birangira ikigo kibayeho. Ubwo rero nacyo ejo tuzatukirimo, ariko tureba ngo ese byakabaye bigenda bite. Imanza ziravuna, zifata umwanya, zitwara amafaranga, kandi noneho imanza ntacyo zimarira umuryango gifatika, kubera ko uburanye n'undi baba banzi. Utsinzwe ntiyemera, ntiyemera kongera ubushuti bwe n'uwamutsinze, biba birangiye. Aho rero niho hava kwicara bategana imitego, kutabana neza, cohesion sociale igapfa, gusabana abagenere kadata. Mu byoroheje umuntu waburanye n'undi mu rukiko, umwe agatsinda undi. Ntashobora gusangira mu kabari, ntashobora guhana lifti, ntashobora kubyara abana muri batisimu, ntawe ushobora kugama iwundi, ntawe ushobora gusaba amazi ngo ayabone. Umanza no mu Kinyarwanda niyo umwe yarwaye, umwe yarwaye mu bajya guheka, wa wundi ntabarimo. Murumva none aho bigeza Abanyarwanda. Good. Ubwo rero ako kara gaciyemo niko tubaho hano kuri KOP, ni umuryango, ni amasomo. Ubu rero noneho tugiye kureba SADC yakuye ingabo muri Kongo. None tariki 13 Werurwe 2025, inama idasanzwe ya SADC ihuza abaperezida b'ibihugu byo muri SADC yateranye i Harare muri Zimbabwe, ifata imyanzuro. Muri yo uwa 10, nimero 10 kanyisome mu Cyongereza kuko ndaza kwigarukaho. Summit terminated the mandate of SAMI-DRC and directed the commencement of a phased withdrawal of SAMI-DRC troops from the DRC. Mu Kinyarwanda, inama yemeje ko SAMI-DRC, ubutumwa bwa SAMI-DRC, ingabo za SADC muri Kongo burangiye, igahita itangira
igikorwa cyo kuvana ingabo muri Kongo mu byiciro, yes, igikorwa cyo kuvana ingabo za SADC muri Kongo mu byiciro. Ibindi turaza kubireba. Iyi ngiyi yabaye uno munsi turaza kuyigarukaho, ariko niyo irafata umwanya cyane abantu bibaze n'ibigiye gukurikira. Hari n'abari kwibaza batese Afrika y'Epfo irabyemera, Tanzania sirabyemera, Abarundi se barabyemera, Tshisekedi arajya he? Araguma aho ari, ariko arahindura imyitwarire nk'uko twabikomojeho ejo mu nama ya ejo mu kiganiro twakoze, mbabwira ku kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na umunyamakuru witwa mise mwibagirwa. Hari umunyamakuru bagiranye ikiganiro kuri Mario Lofar ibintu nk'ibyo. Inkuru yasohotse ejo ya Igihe ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2025 saa 10 zo mu rukerera, saa 10:44 zo mu rukerera. Niyo iyi nkuru turaza kwigarukaho nubwo nabiciyemo muri makeya, ndaza kuyivuga yose. Iyi ni iragaragaza abatekereza ngo biragenda bite kuri Tshisekedi, bumve ko ashobora guhindura imyitwarire muri kino kibazo afite. Ejo nari nakomoje nanone kuri konseri, nabivuze mu magambo yanjye, hari ibyo ntubahirije, hari ibyo ntibukaga neza. Ndemerera ko kubera ko ntabasha gusoma muri telefone, igihe cyose ndayimprima hanyuma nkabisoma biri ku mpapuro. Ndabizi neza ko gukoresha impapuro byangiza ibidukikije, kuko izi mpapuro ziva mu biti, ariko nta kundi nanone nanjye amaso yanjye n'ibidukikije ngomba kuyabungabunga. Titre ya Jeune Afrique iravuga ngo iyi ni inkuru ya Jeune Afrique yo ku itariki yes 11 ejo bundi 11 z'ukwa gatatu 2025 saa 1:18 z'ijoro. Titre yagiraga iti concert Solidarité Congo à Paris vers un report à cause d'une date controversée. Iragira iti igitaramo cyiswe Solidarité Congo cyagombaga kubera i Paris gishobora gusubikwa kubera itariki itavugwaho rumwe. Iyo ni ya tariki 7 z'ukwezi kwa 4 ku ya 7 Mata. Isi yose ntabwo ari u Rwanda gusa, isi yose bigomba kwicara ikwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, igatekereza kubagiye, ikanatekereza n'ingamba zafatwa kugira ngo jenoside isazongera kuba ku isi ukundi. Ni itariki yemejwe na UN ku isi yose. Mu Rwanda ibihugu byose kwiri itariki biribuka. Noneho mu Rwanda abari konje ku isi yose, noneho mu Rwanda hakabaho speciality ko ariho habereye iyo jenoside, hakabaho kwibuka icyumweru cyo kwibuka n'indi minsi 100. Ibindi bihugu byo ari cyo cyumweru ntibikigira, ari niyo minsi 100 ntibiyigira, ari ku itariki 7. Ibi rero turaza kubigarukaho nk'uko inkuru ya Jeune Afrique bivuga, ariko twifashe nkaho ari nka sabotage y'iyo tariki. Hagomba no kureba inzira byaciyemo, bishobora kuba kuri 6, bishobora kuba ku 8, nta kibazo n'izindi tariki, ariko guhitamo itariki ihita ikubitana ni buriya ni nko gutoneka igisebe. Sami DRC communique of the extraordinary summit of heads of state of governments of the South African Development Community 13 March 2025. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu, itangazo ry'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo. Number 1 ku itariki 13 uyu munsi. Niyo mpamvu mubona twabyabaye ngombwa ducana amatara. Iyi ntabwo ari inkuru twategereza ko isaza, kandi ifite ikivuze ku bibazo biri muri Kongo. Icyambere, inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo SADC, inama y'abakuru b'ibihugu ba SADC yiswe
inama summit yateranye kuri no tariki 13 z'ukwa gatatu 2025 igamije kwiga ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, iyi nama yafunguwe ku mugaragaro inayoborwa na nyakubahwa Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, perezida wa Zimbabwe, mu bushobozi ahabwa nk'umuyobozi wa SADC. Gatatu, inama yitabiriwe n'aba bakuru b'ibihugu bakurikira cyangwa ababahagarariye: Zimbabwe, nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Zimbabwe Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Botswana, perezida Duma Gideon Boko, advocate. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa perezida Monsieur Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Madagascar, nyakubahwa perezida Andry Rajoelina. Mozambique, nyakubahwa perezida Daniel Francisco Chapo. Namibia, nyakubahwa perezida Dr. Nangolo Mbumba. Afrika y'Epfo, nyakubahwa perezida Bwana Matamela Cyril Ramaphosa. Leta Zunze Ubumwe ya Tanzania, nyakubahwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Zambia, nyakubahwa perezida wa Repubulika Bwana Hakainde Hichilema. Lesotho, nyakubahwa minisitiri w'intebe Bwana Ntsokoane Samuel Matekane. Eswatini, nyakubahwa minisitiri w'intebe Bwana Russell Dlamini. Malawi, nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madamu Nancy Gladys Tembo. Île Maurice, ibirwa bya Maurice, nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Bwana Jananje Ramphul. Angola, nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga Home Affairs, minisitiri w'ibibazo by'imbere mu gihugu nyakubahwa Manuel Homem. Na ibirwa bya Seychelles byari bihagarariwe na nyakubahwa Claude Morel, ambasaderi wa Seychelles muri Afrika y'Epfo. Abo nabitabiriye inama. Aba perezida mwabumvise, kugera kuri Hichilema wa Zambia, wa Tanzania, wa Afrika y'Epfo, wa Namibia, wa Mozambique, wa Madagascar, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wa Botswana n'uwa Zimbabwe. Aba bari bahibereye. Inama bari bayirimo ntago badereze, nubwo ishobora kuba yabaye online, ariko aba bari bahibereye. Ingingo ya kane, inama yakiriye amakuru mashyashya ajyanye n'umutekano mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, kandi iha agaciro yemeza raporo ya SADC, raporo y'ubutumwa bwa SADC, ubutumwa bw'ingabo za SADC muri DRC, iyo bise SAMI DRC, mu butumwa bwabo budasanzwe bwiswe Troika, bwabaye tariki iyo raporo ikaba yarakozwe mu kanama, byakozwe mu kanama gatoya Troika kabaye itariki 6 z'ukwa gatatu 2024. Gatanu, inama yifatanyije mu kababaro, yihanganishije imiryango
y'ababuze ababo baburiye ababo mu ntambara yo muri Kongo, akababaro gakomeye y'ababuriye ababo muri Kongo bakomoka muri Afurika y'Epfo na Malawi na Tanzania, no ku miryango y'abapfuye y'abasirikare bapfuye baburiye ubuzima barwanira ubutumwa bwa Sami DRC. Yes, kandi banifuriza abakomerekeye muri iyo ntambara gukira bwangu. Gatandatu, inama yakiranye inama yemeje inama yakomeje yakiranye uburemere ikibazo cyo kuba umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kugabanuka, ukomeze kugeramirwa, harimo ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu, no kuba hari imihanda ya nyabagendwa ya supply routes, main supply routes, imihanda ya nyabagendwa yajyanaga ibicuruzwa n'ibyangombwa muri icyo gihugu, bigatuma inzira yo kunyuzamo humanitarian aid, imfashanyo bigabanuka. Karindwi, yes, inama yategetse ko imitwe irwana muri Kongo inama yishimiye imyitwarire y'abarwanye y'ingabo za SADC zagiye muri Kongo, uburyo bitwaye mu gikorwa cy'urukundo, mu bumwe, mu bwumvikane n'ubudaheranwa kuva batangira ubwo butumwa bw'amahoro. Umunani, inama yasabye umutekano no kurindwa kw'abantu, abasivile, kwimakaza urujya n'uruza no gutekana kw'abasivile bagendagenda bashaka umutekano mu bice bikiri mu bice binyuranye, abashaka ubuhungiro n'abashaka imfashanyo bigendeye ku mahame. Inasaba guhagarika ibitero bigabwa ku basivile no ku bikorwa remezo, kandi inemeza ko hagomba igikorwa cyo gutanga imfashanyo kigomba gukomeza, abasivile bakahabwa uburyo bwo kugera ahatangirwa inkunga, imfashanyo z'ibanze. Icyenda, inama yemeje ko hagikenewe imfashanyo zo guha abaturage muri Kongo, ihamagarira umuryango mpuzamahanga harimo n'umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibahamagarira gutanga imfashanyo ku baturage ba Kongo. Icumi, inama yahagaritse ubutumwa bwa Sami DRC, inatangiza kuvana ingabo za SADC muri Kongo mu byiciro. Aho ni 10. Cumi na rimwe, inama yatsindagiye ko hakenewe ubundi buryo bwo guhosha amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nemeza ko izafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo haboneke amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo.
mu bijyanye n'uko n'amasezerano ya sadeke yo gutabarana yasinywe muri 2003. 12 inama yanemeze ko ishimangira ko biyemeje gufasha Kongo mu gukurikirana mu guharanira ubusugire n'uburambe mu guharanira ko ubusugire, ubwigenge n'ubutavogerwa ndetse n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere bya Kongo. 12 ni ukuvuga ngo inama yemeje gukomeza gushyigikira ko Kongo yatekana ikagira yakubahirwa ubwigenge bwayo, ubusugire bwayo n'ubutavogerwa bw'ubutaka bwayo ndetse n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere bya Kongo. Numva nkivuze pe. 13 inama yababajwe no kuba hakenewe inzira ya politike na diplomasi, inzira ya politike n'ibisubizo biciye muri diplomasi ku mpande zombi. Inama yahamagariye impande zombi gushaka ibisubizo binyuze mu nzira ya politike na diplomasi mu batarebwa n'ikibazo, mu basirikare n'abatari abasirikare bari muri Repubulika mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo hagarurwe amahoro, umutekano n'ituze mu gihugu. 14 inama yasabye ko imyanzuro yavuye mu nama yahuje SADC na EAC i Dar es Salaam ko yashyirwa mu bikorwa, amasezerano ya Rwanda na Nairobi akubahirizwa, harimo n'abandi facilitators n'abandi bahuza kugira ngo amahoro, inzira y'amahoro ibe ikomeye. Inclusion of bakongera umubare w'abahuza kugira ngo inzira y'amahoro ihabwe imbaraga. 15 inama yahaye ikaze inama y'umutekano. Inama yakiriye neza umwanzuro 2773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi. Uyu mwanzuro ukaba utanga inzira yo kubona igisubizo kirambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi wisunze imiryango inyuranye ishyira muri iki kibazo, ariyo African Union, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, EAC, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ECAS, Economic Community of Central African, ECAS, International Conference for ICGR, International Conference of the Great Lakes Region, and SADC, mu guharanira ko haboneka uyu mwanzuro ugasaba ko haba inama nyinshi zishoboka kugira ngo bahe agaciro amasezerano ya Rwanda na Nairobi mu bijyanye n'ubuhuza ndetse no guharanira ko ndetse no kunganira imbaraga umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wa Nations Unies, United Nations Secretary General, wifuza ko haboneka wifuza kongera kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. 16 inama yemeye ko
yes, inama yishimiye imyitwarire ya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kuba mu kuba yarakiriye kandi akaba akomeje kwakira inkunga ahabwa na SADC mu kugira ngo agarure akemure ibibazo by'umutekano byugarije igihugu cye. 17 inama yategetse yasabye nyakubahwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, akaba n'umwe n'umuyobozi w'inzego za SADC, kuba ku ubuyobozi bwe muri kano karere aharanira amahoro n'umutekano, uburyo yitangira ibibazo by'amahoro n'umutekano mu karere. 18 inama yashimiye umuyobozi wa SADC nyakubahwa Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, perezida wa Repubulika ya Zambia, mu kuba yabashije gukoresha iyi nama idasanzwe n'uburyo yayiyoboye n'imiyoborere ye mu guharanira ko akarere katera imbere kakagera ku mahoro, umutekano n'ituze mu gace ka SADC. Ingingo ya nyuma 19 umuyobozi wa SADC yashimiye abakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga, abashimira kuba babyitabiriye no kuba biteguye gushyira hamwe bagasenyera umugozi umwe. Bikozwe ku itariki 13 z'ukwa gatatu 2025 i Harare muri Repubulika ya Zimbabwe. Ingingo ya 10 Summit terminated the mandate of SAMIDRC and directed the commencement of a phased withdrawal of SAMIDRC troops from DRC. Ngayo nguko. Donc bemeje ko ubutumwa bw'ingabo za SADC, ubwo abasauza, Malawi, abatanzania, sinzi niba abarundi bari muri iyo party, abarundi nta barimo, ko ubutumwa bwabo burangiye. Abariyo nukurya bakaryama bakanywa amazi bagakora siporo, ubundi hakabaho uburyo bwo kubacyura mu byiciro. Niba bazabanza batwite, niba bazabanza bavutse, niba bazabanza bakomeretse, niba bazabanza basaza, niba bazabanza abagore, ariko badesize uriya ngingo ya 10 navuga ngo gutangira kubacyura mu byiciro. Nibyo kubacyura mu byiciro. Misiyo yo yarangiye, ubwo nukuvuga ngo bagomba kubamburirwa intwaro kuko nta kimaze. Niba bari baragiye kurwana ntago bakirwana, n'ukwicara bakarya bakaryama, buri wese buri cyiciro kigategereza faze yacyo, icyo cyiciro umunsi kizaba cyagezweho bakabacyura. Abibaza rero ngo South Africa irabyemera, abibaza ngo Tanzania irabyemera, abaza ngo abarundi barabyemera, abibaga ngo Tshisekedi arajya hehe, arajya aho ingingo zikurikiraho zirasaba ngo inzira y'amahoro ikomeze. Ejo bundi Rwanda twarabivuze ko bongeye kwemeza ko hagomba kuba ibishyirano, leta ikavugana n'umutwe wa M23. Tshisekedi yarahira atarahira ntabwo ari Tshisekedi, ntabwo Tshisekedi ushaka amahoro, ntabwo ari Tshisekedi watwaraga ivatiri mu Bubiligi. Ni Tshisekedi perezida, agomba kubikora mu nyungu z'abanyekongo. Nagumana agumye gutsimbarara, yakohereza delegation, abo bakayikwamba, aba ba Muyaya, aba ba Kamere, ariko hakaba ibiganiro bituma haboneka amahoro muri kiriya gihugu.
ntago bavuzemo ibyo kuvuga ngo M23 isubiraho yaturutse ngira ngo ntago bafite muri competence ngaye nguko. Ubwo rero igisigaye wera icyo azakora, Tshisekedi ashobora gukoresha abamerisoneri, abacanshuro bavuye muri Angola, bavuye muri Chad, bavuye muri South Africa, yishyura ukwabo, ariko nta gihugu cyitirirwa iryo ijambo ko bohereje. Ngira ngo murabyibuka hamaze gupfa abamwe mu basirikare ba South Africa ari abanyapolitike ndavuga bo mu yandi mashyaka atari amashyaka atari ku butegetsi, nabo muri ANC meme, n'abaturage bavuga ati abana bacu baraziriki. Ese muri rwo mutuvuga ngo nta mafaranga ari mukabona yo kugura ibitwaro byo kujyana muri Kongo. Ese abo bana bacu bagiye kurinda umutekano wabande ko hano amabandi yatumaze ibyinshi. Ubu rero nyine urumva abaperezida nabo nibura iyi nama ibahaye agahenge nta kongera guhangana n'abaturage babo bababaza ngo abasirikare bacu bari hehe. Icya kabiri ubwo niba hapanzwe kubakura muri Kongo, ubwo hagomba kubamo na cooperation. Niba hari imipaka, ibibuga by'indege bifitwe na AFCM 23 bakanegosiya bagasaba inzira mu bihugu bituranye, niba baca Uganda, niba baca Burundi, niba baca mu Rwanda, niba baca muri Angola, ibyo ubwo ni bigomba gutangira de commencement, recommencement. Voilà. La réunion termine le mandat du Sami Duarsi et immédiatement annonce le commencement du retrait en phase des troupes du Sami Duarsi de la République démocratique du Congo. Ubu guhera uno munsi haratangira phase, haratangira gahunda yo kubakurayo, misiyo yarangiye, ufite imbunda avaneho chargeur ye, urabyumva, avaneho chargeur ajugunye, ategereza icyakura kiboneke, abamuha amazi anywe, aryame, abyuka akore siporo. Nababwira iki n'abaterana madana, nababwira iki? Ibyo ntago bindeba. Cyo nashaka aba president bicaye baravuga. Ubwo ibihugu byari bihagarariwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ibihugu 15 byemeje finish. Sadek igezwe n'ibihugu bingahe? Ntago mbizi, ntago nzi umubare, ariko birashoboka ko za Namibia zirimo, ariko ikigaragara cyo ibihugu byose byo mu majyepfo ndabona byari bihari. Nta cyabuze baba babisinyaye ko hari icyabuze. Ngayo nguko rero abibaza rero ngo Tshisekedi biragenda bite? Tshisekedi araguma ari wa wundi cyangwa arahinduka? Iyi ni inkuru nkuko nabivuze bya wa munyamakuru wagiranye ikiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, hanyuma inkuru iza gusemurwa ishyirwa mu Kinyarwanda na Igihe. Titre yayo iragira iti, ejo nabivuze niruka reka nkabanyuriremo muri makeya, ati nakifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza, Perezida Kagame kuri Tshisekedi. Bamubajije ati muhuye wamubwira iki? Umunyamakuru amubajije ati nge nakifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza. Inkuru itangira igira iti, Perezida Kagame yavuze ko aramutse yongeye kwicarana na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yamubwira ko abona atarakwiye kuba ayobora kiriya gihugu. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu kiganiro n'umunyamakuru Mario Naufal cyatambutse ku rubuga rwa X ku itariki 11 z'ukwa gatatu 2025 n'umusibejo. Perezida Kagame yavuze ko yagiye aganira na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi akijya no ku butegetsi, ndetse ko n'ubu yiteguye kuba yaganira nawe, ariko ko yabonye ko bigoye kumvikana nawe kuko bamara kuvugana ibyo bumvikanye akavaho yabihinduye. Iyo ni inkuru. Yagize ati ntabwo nanga kuganira nawe, ariko dukwiye kuba tuvugana ibintu bifitiye inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo. Nta kibazo mbifiteho. Kumvikana na Tshisekedi nicyo kintu cya mbere kigoye. Ndashaka no kubyerekana. Nshaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe. Waza akambwira ati wowe urabeshya, nagiye nganira nawe,
mukemeranya ibintu yaba agisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa akabihindura ukumva avuga ngo oya ntabwo ibyo twigeze tubivuga. Umuntu utaragira umuntu n'umwe yumvikana nawe abajijwe icyo yabwira perezida Tshisekedi babaye bicaranye ako kanya perezida Kagame yagize ati namubwira ngo nakwifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza kandi rwose ubutaha ninongera kwicarana nawe nzabimwibwirira imbona nkubone. Ko bimeze nzabimwibwira ati mon frère kiriya gihugu cyiza si wowe wakabaye ukiyobora. Ngo niko yamubwira my brother your beautiful country you couldn't be the president of that beautiful country. Yagarutse ku nkuru y'umusaza w'umutaliyani sebuja wa Tshisekedi. Yagarutse ku nkuru y'umusaza w'umutaliyani Tshisekedi yakoreraga mu Bubiligi atwara pizza. Avuga ko ubwo yumvaga ko yabaye perezida yifashe impungenge kuko ngo nako kazi yamukoreraga atari umwizerwa muri ko. Yagize ati sinzi niba warabibonye, ubwo ni perezida Kagame abwira wa munyamakuru wambwiye ngo yitwa Mario Nafari. Ati sinzi niba warabibonye, hari umuryango w'abataliyani urabizi Felix yamaze imyaka myinshi mu Bubiligi atwara tagisi akora n'ibindi byinshi nk'ibyo, nabwo afite imyitwarire mibi. Umugabo w'umutaliyani wari waramuhaye akazi ko gutwara pizza, ubwo yumvaga ko Felix yabaye perezida yaratangaye ati mana yanjye yaravuze ati uyu muntu utabashaga no gukora akazi ke ko gutwara pizza neza yabaye perezida. Ni nko kuvuga ati abaturage baragowe. Sous-titre ati Tshisekedi afite ingengabitekerezo ya jenoside. Iki rero nicyo kizamukomerera cyane mu buzima kuko iriya yo urayihunga ntiguhunga. Perezida Kagame kandi yavuze ko impamvu abona perezida Tshisekedi azarira mu gushaka gukemura ibibazo by'abatutsi b'abanyekongo ari nabyo byatumye M23 yubura imirwano ari uko afite ingengabitekerezo ya jenoside nk'abandi bamubanjirije. Ati ntekereza ko afite ingengabitekerezo ya jenoside nk'abandi. Navuganye nawe nk'inshuro 100 mbere y'ibi bibazo. Inshuro 100 abaperezida babiri, inshuro 100 twaravuganye n'igihe yabaga perezida. Sinitaye kuko yabaye perezida, ntabwo yigeze, abantu bumve neza, sinitaye kuko ku buryo ntabwo ari kuko parce que ni uburyo yagiyeho muri make yabaye perezida. Ntabwo yigeze atorwa inshuro zombi. Inshuro ya mbere yahawe ubutegetsi, inshuro ya kabiri yitangaje nka perezida asaba abantu bose guceceka biba ariko bigenda, ariko ibyo ntibindeba. Bumva sinitaye kuko yabaye perezida, ariko inshuro ya mbere yari yatsinzwe yarabuhawe, inshuro ya kabiri arabwiha yitangaza nka perezida asaba abantu bose guceceka, ariko musaza ati ibyo ntibindeba. Perezida Kagame yavuze ko impamvu abona ibibazo byo muri Kongo bikomeza gutwererwa u Rwanda ndetse bikavugwa ko rufasha M23 ari uko ari abatutsi b'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ababivuga bakaba ari abatekereza ko bakwiye kuba barabirukanye muri Kongo cyangwa bakabica bagashiraho, bikaba bitarabaye kandi u Rwanda rukaba ari rwo rwatumye ibyo bidakunda. Ati niyo mpamvu ibyo tubirenganyirizwa. Yavuze ko nubwo bimeze bityo u Rwanda rwifuza amahoro muri Kongo kuko mu gihe ifite amahoro bivuze amahoro no ku Rwanda. Ati kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu gito cyazahaye birenze ibikenewe, ntabwo ari twe twashaka ibibazo bishobora kudusubiza mu bihe bisa n'ibyo. Integraroma noneho umwenda muvuyemo ejo nari nabiciye hejuru kandi no commentaire birajya gusa n'ibyo nanga yabwiye Rossoir ku bijyanye n'uburyo Tshisekedi yagiye ku butegetsi, ariko icyo kuba atumva ntabwo ari ukutumva, arumva ariko
ahindura ibyo yavuganye na bagenzi be cyangwa akabyibagirwa ku bushake cyangwa se atabishaka, hanyuma akangaka ko kuba manda ya mbere yahawe ubutegetsi, iya kabiri arabwiha, yitangaza nka perezida, asaba abantu bose guceceka, biba ariko bigenda. ukiri aho ngaho utarakomeza, Kongo ituwe, nkeka ko ni igihugu kinini kandi gituwe n'abantu b'amoko menshi nk'uko byagiye bivugwa. Tutararenga aho ngaho, ni iyihe mpamvu nyine ibibazo bihora biba muri kiriya gice ntibibe mu kindi gice? Ese ni amabuye y'agaciro kugira ngo bibe byafasha n'abayobozi bo muri Kongo bavuga ati ese kuki bihora biba aha ngaha? Ese ubu aba bantu si abavandimwe ahubwo wenda bitewe ari uko biterwa n'aya mabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro muri biriya bice arimo, ariko Kongo yose amabuye yo arahari. Kuki bitaba mu bindi bice rero, mu majyepfo? Yego ndabyumva. Nuko ho urumva bo ni ba kamere, ni abamere. Ibindi bihugu birimo abamere, nubwo harimo abaturuka muri za Chad cyangwa South Sudan cyangwa wenda n'abaturuka mu bindi bihugu, ariko ibindi bice bituwe n'abantu bakavukire baho babagaho mu mashyamba. Kiriya gice cyo hino cya Kivu, abami b'u Rwanda bari baragifashe bakigisha gukora atari ugutungwa n'ibyo mu ishyamba. Donc basaga naho bahakoroneje, ntabwo ari kolonisation, nicyo bitaga allegiance. Abatware baho bakajya biripotinga ku mwami w'u Rwanda, bakanagendera ku mabwiriza ye. Ariko ubwo bari muri Kongo yari itaraba Kongo, yabaye Kongo muri 880. Kandi bo bahamaze igihe n'abakera. Donc ubwo ndabyita ngukira, ntago bahagiye, ahubwo u Rwanda rwabasanzeyo. Umwami w'u Rwanda kwa kundi bagiye bagura yagezeyo naho ahagira u Rwanda. Niyo mpamvu wumva amazina yaho yose ari ikinyarwanda, ngizo za Bwiza, ngizo za Busanza, ngizo za Masisi, ngizo za Rucuru, ngizo za Kavumu. Donc haba u Rwanda, habahabwa civilisation y'abanyarwanda. Uko u Rwanda rwabagaho naho nabo babaho gutyo. Hanyuma ikatwa ry'imipaka riza cya gice bakivanaho bagishyira kuri Kongo. Ariko abandi banyekongo bari basanzwe bari bamenyereye kubera amashyamba menshi, kiriya gice cyo ishyamba ryari ryaratemwe, bakora bahinga borora. Ibindi bice rero byo bikomeza muri ya civilisation yabyo ya gakondo ya kera. Nta wundi muco wari warigeze wiyesitaramo. Impamvu aho bitaba rero niyo mpamvu. Ariko igikomeye cyane mu ijambo rimwe ni ukuba Kongo idashaka bari abaturage kandi bari ku butaka bwabo, nta handi bajya. Donc imipaka niho yabasanze, ariko ubutaka gakondo bwabo. Hanyuma biza kuzamba bite rero? Biza kuzamba kiriya gice cyarimo abanyekongo bavuga ikinyarwanda, gihungiyemo abandi banyarwanda bavuga ikinyarwanda kandi badahuza. Benshi bagizwe n'abatutsi. Hanyuma abahahungiye abari bamaze gukora genocide cyangwa bayikekwaho, bari bamaze gukora batabanye neza n'abatutsi mu Rwanda, bamaze gukora genocide. Bageze hari rumva ubutaka bumwe buhuriyeho abantu badahuje, kandi ubutaka rubwaba abanyekongo bahasanzwe. Hajemo abanyarwanda bahahungiye. Ubwo rero bitangira kuba ibibazo gutyo. Urwikekwe rutangirira aho ngaho rero leta za Kongo zigashaka gushyigikira nk'uko byakunze kubaho kuva ku bwa Mobutu n'abandi, zigashaka gushyigikira ba banyarwanda bahahungiye kurusha abanyekongo bahasanzwe. Kuko nubu abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu nkambi zo mu Rwanda. Nkunda kubikubwira, abahoze Gihembe bagiye Mahama, Gihembe muri Gicumbi, Nyabiheke muri Gatsibo, Kiziba muri Karongi, Kigeme muri Nyamagabe, Mugombwa muri Gisagara. Barino ubutaka bwabo buriho ubusa cyangwa se buriho babandi babahigaga. Leta rero gushyigikira abo bantu bari kwirukana abandi baturage bayo, nicyo byatumye iyi mirwano yose igenda iza. Biva kuri RCD birazamuka, biba CNDP birazamuka, M23 ya mbere ya 2023 birazamuka, ubu bigeze kuri M23 ya 2021 yaje kuba M23 AFC. Ubu nta nubwo ari AFC gusa, hamaze kuzamo n'abandi bantu benshi. Hamaze kuzamo n'abandi bantu benshi bo mu bice binyuranye,
n'ubu ejo numvise ko hari abagera muri 200 bavuye muri Mayimayi na Wazalendo. yego Urumva rero icyo nicyo cyatumye biba ikibazo gikomeye. Mbere nubwo ama constitution n'amategeko ya Kongo yagendaga tanto akavuga ko bari abanyekongo, umuntu wese independence yabaye ari muri Kongo ari umunyekongo, bugacya bakongera akavuga bati noneho umunyekongo nuwaje igihe iki n'iki gutyo kuko hari n'abandi bagiye muri Kongo mu 1934 bajyanwe n'imirimo, hanyuma hari n'abagiye muri 81 bajyanwe na misiyo yo kuvuga ngo kugira ngo habe icyo nakwita nka rivalite des armes. Nibura donc abanyekongo bo kugiye cy'abami bahabaye mbere, habe n'abandi bantu basa naho bahangana nabo, habe iyo equilibre ari ujya wumva nyine harimo ngo abavuga igihutu ibintu nk'ibyo. Nuko byagenze, niyo mateka hariya, ariko ubwo mbivuze mu magambo make. Muri make ni ingengabitekerezo ya jenoside iri hariya nta kindi. Uko kuba abahigaga abatutsi mu Rwanda barahungiye mu butaka buriho abandi batutsi b'abanyekongo. Yego. Ndumva cyumvikana gutyo niko nabyi. Uwavuye mu Rwanda higa abatutsi yarahunze ajya ku butaka. Ni leta ya Kongo yabiteye, yagomba kuba uwitwa impunzi yagomba kumwohereza kuri. Ibahinwa ikabohereza Katanga, ikabohereza wenda ahegereye Kongo Brazzaville cyangwa Centrafrica. Ntabwo bagomba kujya muri iyo zone 1 yegereye u Rwanda, 2 irimo abasa nabo bavuye mu Rwanda bahiga. Yego. Ibyo bintu bibiri. Kandi mu mategeko y'ubuhungiro nk'izo nkambi zose nkubwiye, keretse wenda Kiziba yegereye Ikivu, ariko urumva nta muntu wa Mahama wajya gutera Kongo, nta wanyabiheke watera Kongo, nta wa Mugombwa urumva. Bo rero ikosa ryabaye hari ku bwa Mobutu nuko izo mpunzi bazishyize hafi y'u Rwanda, ariko mu baturage basa nabo bavuye mu Rwanda bahiga. Yego. Bibiri. Good.